kwento na pong Maria, patutuyan na ing Diyos manigobraya kay katamo. Ing grasya ning Diyos at tahimik manigobra king biyenang Maria, para ing grasya ning Diyos tunay ang manuknangan king balang metong kay katamo. Ing kayarianan ning Ginoo, mirasya ka rin taong maniwalang salese at salese mo rin. Because God will make sure that everything will work for good. Everything will be well. Because everything is grace. Ing kasakitan, munyedalan, king kanawan. Ing panintunan king Aldo, deng mga lating kalam at lingap ning Ginoo. Uling deting mga lati at simpleng kalam at lingap at daranasan tamo. Nung makabuklat tagamat, idake tala ka ring aliwa, lalo na ka ring mangailangan, tutulang maragul a grasya. Grasyang tinggap, makabuklat gamat idake, anting lingap karingaliwa. Kalupa ng Maria, meging dala ning grasya ning Ginoo, ulinging presensya na ning Ginoo, may nadili kaya. Kaluguran kong kapatad, nanuman ing pagdalanan tamo o araranasan tamo king believe that everything will work for good. Salese at salese mo rin, kasakitan at kanawan. At magumpisa ka ring mga lati at simpleng kayapan, agyo tamong gawan para king pamilya, karing kakaluguran, king parokya, king komunidad, at karing taong mangailangan. Everything will work for good. Appreciate the small things in your life, for everything is grace from God.